Ka talafatu le amatanga le nei vai aso se whapopongo talafo o le video Samoa. E mo atu mai Israelu o whailua Israelu no lātou whaasaina, whaalapaptonga i ngō le Medicines Sans Frontiers po le MSF mai te toi ngārurua i Gaza, ina o musu e whaamatu wane whaamaumonga po le risi o ana tangata whaingaruenga o loo ia i Gaza. Sa whaatonu wina le whainga malo Israelu whaalapaptonga e toru spulfitu o loo ngārurua o lātou sui i Gaza, ia whaamatu wane le risi o lātou tangata whaingaruenga whaavau malo o loo ia i lea i tū. A wawhai mai Israelu iei nisi ripoti o loo iei so tanga o le whaalapaptonga le nei o le MSF i kulupu e pei o le Hamas ma le Islamic Jihad. O loo te ena le MSF ia whaamataranga. Ka wari putia le BBC o loo te eisi atunu e se fulu i le ngai oinga Israelu ua whaia o na whamai a lātou o i tu ainga ngai oinga whapea o le a tele so na awhianga i le mawai e tangata o fesoasoani o loo manaumia. I Iran ma Amerika, wala pata iane le taitai o Iran e whapea, o so sei tu ainga o so whainga mai a Amerika e ono tūrai mai, e tūrai mai eise taua whaitūrangi le whaitūrea o sa saitu te tonu. E o mai roa lambai le mata upu le epe o le a whao ngā e Trump, le maro si anga wha militeri aro na atunu i a Iran, a o loo wha wau peona iau na ia Iran i a nga iane e tala noa, e wha te tau i mata upu o au fiairo na atunu, e meisa le no whanga wha niukiria le fo e whina ngalo Trump, e te tau lava na wha lea ngaina. O le taitai o iei nei o Iran, Ayatollah Khamenei, na ia whaawinga ina solo te te e sātura i mai le atunu, o se wha ato i lalo ina o se whainga malo. Mai ia wha maru si ati di aida tari atu o le whainga malo i a ngai oinga. I le saunoanga Khamenei na whaia i se nofuanga i Tehran, ia ta uai, a o whenga iei le atunu ma le whamana tuina o le Islamic Revolution, tanu mai rawara whipsalau fituiwa, na te manatu o lo nau ane pea a Amerika i lo lātu atunu o na o le suau kesi maisi minerale. Na ia whairoa la o lātou te le fuafuaina ni o swainga i ni atunu. Peitai, a whaia mana o tele se tasi, ma mana o e oso whairo lātou atunu o le a le tu mamai na fo i Iran le atu langa. Ia o se tālia, wa amata nei se sue ngā leo i le whaarablawe na tu hamai li potia mai le pō na pō ma le waweawa na leila, tau ai ane ai se pō muafi, firebomb, i se whale i le tu si fōsini, a wa whaeroa i le se tasi sa ia i le whale le temina tu po i le whaarablawe. O le vaenga of sosoani whaapawawe nanga i ane i le whale i Macquarie Street, i Queen Acre, i le waweawa na leila na o tupu le whaarablawe, masasawa nei se afi. O whaia ne Yesu e sue ngā leo na ua mai ata peina le fui mule afi, ma olo Yesu vaenga o le whale ua whale ngaina, a leini ripote se tasi na afia, ma ua ripote fo i leo no foi seisi le teminei. O lo sa idea leo me poe ata mani muri mawe onu si la fieni whaamtalanga i le nei whalabelawe, a e whapea fo isi whalabelawe ua ripote ane mai Condell Park, i le whai unga lava o le vaiaso na tenei ia o lo whaia fo i Yesu sue ngā. I le Pasifika i Papua New Guinea o se polo keti sa whatu peina le malo New Zealand i te tonu o Papua New Guinea wa tau fia mo le teminei ono tūranga tau le puipuinga mai fōringa e u ina le toe whaawawina. Pai roa le Radio New Zealand o se whaamaoninga ma le mitanga ruenga o le vai whafona ma whiwhatawa inga New Zealand le MFAT na whaamaonia nei o ngā ruenga na whaia le polo keti lea o le Enka Electrification Project i Papua New Guinea wa tau fia ona o le tele o bebesi wa tūra i mai ai. E ono te si marafitu miliona na University New Zealand i le polo keti le nei i te tonu le ono tausanga. Sa fuafuai na ia mawai le sapalai o le eletise i a inga i lea whae tū, ma o se polo keti sa ngāri rue whatasei ma Amerika au se tānia mai Japani. Pei tai la o bebesi a fua mai whai ngā pālota whae tū nei, ua māfuai le bebesi ma ua awhiai ma le tūranga tau le saunga le mū i le whaatino ina o le polo keti. Ma le tala muri mai fiti, ua whaiera whae unga le whamsinonga mawalunga fiti e whapea, e soli tū la whono le ngā inga le presidente o le Fiji Independent Commission Against Corruption sa whaia ina ua whaamalo lo le tamaitai o Barbara Malimali mai le tofi komesina o lea whalapaputonga. O ratu naitama lalabalabu sa ia whaamalo lo Malimali le lua whelua lima na waliputia sa ia whaatino le whai unga i lalo le fautuanga mai le pāremia o City Veni Rambuka.
Pei tai na toe talo sanga mali i le whaamasinonga ina ia toe ilo ia le whaiunga le presidente ma o le la watu ina mai ailoa ma le whaiunga le whaamasinonga. Pe mai le whaamasinonga i le o iei se pule wha le whaavae e whautua ina ia le pare mia se presidente o se komisi ia whaia le whaiunga i winga ia mali. Whaaftaia la e mali ana lo ia ma tangata umasalangolango ia teia ma o whaatanuina le whaamasinonga le stete tongiane le tupe tu samale lima fe onu salau ia mali tupe New Zealand a o whailoa rambuka le aia toi apiriina le whaiunga le nei i le whaamasinonga. Tala ia le video Samoa mo le nei fo iaso manuia ngā ruenga o le awhenga iai. Radio Samoa. Taslima i watonu amo. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa sa mola tunupele. O leo tu amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Function Center. O wali tau tuaino le mamalu o so tatu watunu ile nei tausanga. Mo so se whamoimoe, waipoiponga, maliu, aso whanau, reunion, company functions. Mātou te keitei da fo i tau maftanga mo so se whamoimoe. Tui sa mau catering, tui sa mau band. Olo ye fo ye tui sa mau bakery and Island Food Limited i le tasi walwan o Great North Road i Avondale. Ngā se sei whalawa, panibide, ma le telo tau mafa SS a wale fonga tau mafa. Mo niso whamtalanga, pala wane loa i a lease and waki te o i le olo tasi, oiwa tasi, o fitu o walu. Olo tasi, oiwa tasi, o fitu o walu. Eva mai pea i the radio kasi lima i wakolu amo. Lua afe luas fulmaleono ia maole ua iwa minute ua te ai ia le itu la ole me fa manatu ia te oe le taimi ma le aso wa isi taimi te alu fa solo atua ai mutua ngalo ia te oe le mera ua tiki ele vai ole watsi ia fa pena fo i ma le tūlanga o le taimi o le aso a fea le tūlangi le te iei ma le itu waso patalofa ia te oe ma le anganga fifia ma le anganga wharalo whaangai e tia fo i mawhai atu ia le sapati le aso anafi a whamoimua sa au le loto i ai vesiri mai pesa o le loku whaku yes of course a walu le lotu le aso anafi ia e whaaftai e fo i mawhaitau langa whaatasi ma isi tangata o le kalesi tangata le lei a tō ma tangata whaave ave o kei roa ngā uma a rai wharangorongo mai e pikopa mai e loa la e loa le atua i leo whaave o le kako e kalesi a leo ke le loa o le popo ku i o ngikanga kai la rafi ia ai o le tāua le nā o le whaitau langa whaatasi ma tangata o le kalesia ma momori ai le vi inga i le atua e le loa la vai lista ngata mea lai le loto o lista ngata ai e tea uia o walu le falsa le uso so o nei vai aso mua fo o le masina whai o le tausanga ma le masina mua o le tausanga a le walu le masina lona lua pe ia lai atangia mai ai e mana i si mesi fa wa wa pe fa pena e o to fo i le si masina vele ka e si o tina a o le i fa ma i fo ma fa ngas no wota o tu e sa wa le lot e ka si no mo
E mai talo fai o whakal mea le mali. Na ol watu lotu ai tō fia o te whaia le meo le talo whai u fo le le vasenga le o ngasa. Ala u pula solo mai te ngata ma whapea. Bui ka whiwhi whako a lua so sa kalunga sau le lokua le lewa whakakalo e le pelestene o le vasenga le o ngasa o whapea lola i le. Wow. Ia ora me ko ke pula mai whapea ngā ia kia whapea o kapero ngo mare kale si o le whanga. O aire ma fo ngo fo me o kapero ngo mare lok sole. Jo fo mere ka o ko fa masino. O to fa masino o le tangol tangata la to ia e o sele o ngala au te le na le te vava ia tu e I lo mata. E wa aka e ma se o mangu o wa ke longa fo sa lo ku fo de I le a pe o le ko lo ku fo ina ya na o anga na motiving ala la so me sa ver na felice man ya fa malo tu fa tu lo yo gale ya ta wa yo ya nga fa pe fu ya nga yo fa nga I fe aula ia ma ta pe na fu to na ia ma o lo fer kala vo le ya ta yo le ya le ma va me le fo ma va ma riskanga ya wa ora awa ole aso fa na le va tu nei las fa na wo le matutina ia le wala talola e mantua la tangata umo le kalesia le o poto mai e fai longa le mari le fo le valus full lima tau sango lo matua mari la wole saf saf pensini o la tu le microphone o le se e mai le fionga el plesteno steki mon of so sonio le pikopo ma malo la pristuo ma le wolof o va amol mole e fa si langa taua langa o lo fia mana o mia se afi e kuku ai ia moringa o no fo mama a o tali stang to va mole langa inicio to fe ai me fa ai me o me af pensini au te lo porto me fa ai Wai lo e de picopoi e ina ulo nga o fat la sunga de plestene o le awolof te fa mo rapo isa o fina si ko sai le ma fainga nga excuse le kuringa mo waile ele o fa nga inga ka ko ki kuringa o la me la kuku nga le kinga mo ke o kinga nga mumu fa fo se ia o le au ki o le me o ila le nga mo wa I le vale nga mo mo le skingi ki ora el pupulanga voile o spulu valus fulu my uncle ale ila wafi fatula me we fel wa I male me ke o passe me muse me mu o fu ya fe mai te o me le afia lon tama sorry ai loku volonga e lo ku vol kamao pere o va cosa ai no nga langa mangongi se ko nga isko inga nga finga ku ole ro io ara vo tangata nei langa e ulo tele ma la tu ami ya ai ma tele o I ma se manu e fa masino to lo io e ma malu le kalesia ai ya te wala tu ya wale tele ni mioni mi tu la fono te solia ai wa ule tu wa no ma fo fa wa me ale wa langa e fisi ngat wa e me ale yo no e se fa salanga e la fa salanga ta all this fellowship na no fa malolo fo ile o e fa le tu ma e se me le fa salanga ta all excommunication nga ta all excommunication o vase kolosi pisi lo ngo mane me wale usa lo excommunicar o lo moi le mele ta o this fellowship la gale va fa longo mai wa ta un mam la man wa na o se malo longa le tu ma vole le ila me o o anga sala ia vole le ele teli no fo I le kalesia na le luanga sala sa fa sala ia o le upo le poto ia po le me fo le
tau mawhatapa amale ava malos. Ia. Ia male meo le whaitaanga. Ia. Ia pena pauana, aile eise, te le ngaui, te le whasiuta ngata, te le pipelu, te le... Ise wawai mea sa whasalai nei. Ia, lea wā. O la se umi e whai i le whasalanga a le atau. Ea? O la se umi le whasalanga le. E pula le pukapu. Ai, vo isi teimi. Ia. E ti ngā lawa nei loa le pukopo o le ua tamalei. Ai te latua e whemea le pukopo. Ia. Mali, tu e watu sesi a fo ile tolu masina po la se me fa pena. E no fo vava ai o i mala ua mio. O longo winga la le maka uma o e la wari. O le mkwa ko kele ala la ke wa makanga o po fea me utsa vali ei po wa mio mo winga vai. Le au faika kalanga la e o ka ule ko mai au lava ngi vave au mai tolu le di ide. Ka fatu tau te fiua. Ai tau te vava i le angango le tua leo te maua. O te watu le lotu tau sanga atu i ona tua. A mata fo ina o mafu le musmusunga le anga. Anga i lotu. Ya ono fautuanga fo el te mama tina ya anga. O la tula, pe wa faisi umi o le oto ye se mātou e pikopo. You know, fatula, wa fia nei masina talu na le oto ye se leo lafu mamoi. Ya, oto ina mātutu wale na o watu o yai ma mātou ta ape o la lava yai ya, whamai ia. Pa me o se me uono, le valuva yaso le oto ye se pikopo fatu. Ana auto anga le lotu. Ma o fa maoni le tau singa. O le piristua ma tula fono le kalesi o leva na o kopo po te presidente fo le steki. Ia. Ia, ale ala vai alu tal no vatu. Ia. Ai o tilo tulo le stulu man. O sa fai mai le si fai fe. O la su e alan tu spa ia ma tu si mamona ma fai taua. O vatu. O le swa fole. O fai fe au. Ave mai o brother Williams. Ia. But talofa brother Williams. Vai. Wa leva tele na su le o falong tua umi na su se kopo le wa ta le ta pena mai oi o le vai so fo wa tau na epikopo e se la fia se manu e matau tia le mena tupu la uma le na fa longo le la pristua o fa la tala na ta pena mai o le si epikopo le la so ai o le vai so na so oi o mai le president steki fa au o le epikopo sa o le na e va valori le ata e ke va valori leo mo musumusunga le anga. Ia. Musumusunga le anga pa ia. E mo ia la talie ia la uri i. Au fatu le se senga le na. Ia. Ia le mea lofa le anga. Bevolanda le ute wha ngai nei le mea lofa le anga. I feta winga i whaam sinonga upwhai o malo ma mea ia tu lai mai ma fitena i ma le mautonu tangata. Mari. O tātou whainga pālota ma whainga filifilinga i le telo. O tau sanga ualo. O le mea lava e musu mai le ngango le tua. Ona iei mafuanga. Mali. Nā lai le ona tāpena iei ia sa ufola sanga o la uvawa ai le tangata le ma ufa yatu oilo. La o tau sinsila iai. O le tangata le atulai mai. O le vaenga wha ufai le o le atulai mai. Ai sa waile se. A o fo ini unga o ni wha amsino ngai whaia. Au te tilo le tula fono, tilo le suenga, tilo i lea vaenga ma lea vaenga. Ma wha tusa, e tusa ma mea o lo tupu, le wha vae fo i papa o lea tunu. Manana tula fono. Mani. Ai ala le musunga e whai mai atea. Ea au te tala noa tula vo i lea tunu, la whai wha fonga lea tunu. Tala tonu mai o le mea lea o lea o no tula i mai. Watu options nei o mea o lea, e o no tupu. Mani. A saua. E ta oto le lei langa tonu. Ia se taunu unga o se whamsinonga, po o se whainga whilwhilinga, po o se mata upulete mi. Mai, lara whaila nao te whaftai i le nganga o le tua, malana musumusunga wa. O nei mata upu a se manu po lau talinga whonga mua. Ia. E le mawhaiona e sauloa, e tala noa i le atunu, ma e whaapusa le lau i lea vaenga, ma lea mata upu ma ai. Ai e te le i whaia sausuenga, ma e tā pena iai. Research and analysis. Mari. The comparison o mata upu lea manisi fo i mena tupu mua whapene, peifo o whamsinonga. There are precedence cases that are already been set. O lono winga le nāmea, e whalango lango le whai unga le whamsinonga lea le a whaia nei. Ia.
e iai fo le history o le whaamsinonga lava e tai tusal mata upulea. Le la fua yeile Te iunga ole. mata upul na i le taimi ua tua nai. E le ai fo i la se si na te toe whaia se whai unga fau o le mata upulea. E anga i umai au mai ia le tala o le whaamsinonga le na. Ia e whaamatala e lo ia i lana i lona evaluation, the interpretation, ma le whaawinga ina o le na fo i whai unga. I le fionga le whaamsina, lau fionga le whaamsina, o te fia whaatepa o le mataupu le tātou tala no i le teimi le nei. Fia sifuru tau sanga talu ai. E whapea whai mataupu na tūrai mai ai. Ia lea lau tala tonu ai. Ia vea lea mata i ala e fua i ai, ia se whai unga le. Ala whaamsinonga. Ai, e tā ua tele ia te au. Ia mana tua a tātou tā pena i nei mea. The research, your analysis, tātou te tatalo fo i lea tua i iailo nanga. E whapea fo i meo tāpenanga o mea nei o tū manga i whanua manga nuu. Au e tapena se si i pe tapena se launga po ai e tū tō o se teimi e wheloa i mo lea tunu. E te le sau whai se mea e whalongo lango lo mafo whaumolo i loa. Ua whai so. Wai launga so. Wai tū so o ilu mo tangata. Ai e te tau o na fua i le aso ma le whilinga o le taimi. Ia ai le ngata fo i le nā. O upu e mo mori e le savali. Mari. E te wawa ai oi toi ngata i le aso lea. Au a upu e whetau i ma le fola lea. Ia o le tatalo na i le tua. Ina i e loi foi. Ia o lo tātou tā pena le leifa atasi ma le ngango le tua. I nei me fai. Au talitonu. O le tātou tiu te lea a o i na whaamarmalama ma manino le lei Samoa. E le ano fale o le mataupu. E le whainga tā o na li liu mai le tō whaa lea tunu ue apo le mea lea. Mari. Awa a lātou malamalama. Ona whaia leo whai unga le lei ma le talawhengai a Saumanu. Antonu e whapena umaso se mea tātou te tāpena i. E ke longo whiaranga ka vui lele o langa ka whau sau kope mei ka ika. Ia e sau vui ia whaaka e alunga. Si vai antule tāpo inga malu siu tātou tunu. Ia e a tāpena vui lele ma le whaamaoni e iso se mea tātou te whai. Ia ona whaamoe moela ia le ngangole le tue whaamutala ina meia. Ia e sau vui ia e pe o le alu le paka vui lele lunga le whalaoa le ia taua. E la mole lele. Ia ona o laua le vana e tāpena. Ai whaamoe moe mea umai le alofo le tua. O lona winga la i le nei e viafi le ia taua. O leo le ai toi fo ia la i le kalisia. Pea. E whai maari. I lo utal tonunga le na. E te le vave oso pe o le oso a popa fo i lea ma. Ma e whalongo longo i ngā tangata fo le leo o sa ua whailofu si ua mwhailu ma. Me ma kua i e au le pea wa koe wa ai le au le leo le whaife au le o whailofu si ua ma tāla i aso ia. Ia tō i kou kalpelo sa. E kau whase e kia. E pule a ui lo taimi. Ia ai o te talo i lea. Nei umi o na tātou whātau te e le whina ngalo le tua. O loo mana o mia i tātou e le tua. I le ngaluenga. Ma whao ngai nai o tātou to mai mo tātou anga wa. Ama mea lofa na mai le tua. Ia i tātou. Mai o te tonu foi. O mea lofa umai a le tua na mai le tau wala mai le kālesia ma le. Ma le wala aunga foi le leo le veo se whaife au tāla i le nawa i teimi. Mana tua oe a o mai ia le wala aunga fo i le e te alu e whaila o misiona. Ia le kōlai au mai le maunga o siona e mai a seini mai le perfeta. Mari. Le ta i sili o le e kālesia. A wao le kālesia. Ia na mai la ia le mantua e tau mai lau sfulu iwa ma lau lua sfulu tasi tau sanga le matua. Mari. O taunga malosi leo le oso ma le fatu o lau titi ma lau pale le tele o mea whaafifia. O le tele o tupe ua maua walau e whainga luenga wa le toe aonga. Mari. O tā whaonga ma e vanga ma tupulanga mea whapena. Ai mai se fo i o awanoa i ta longa ma awanoa i mea nei o skolsipi e oa i whafama. Ia, e te lea la le whai unga fo le te nofo ma whaupo o lo whea o mea nei e ea fo i e tau na wha mua. Mari. Ia, whatasi fo i la mbale.
ma le sosoani mai ana i o mātua. Ia. Ia, nā, me se au kama e whapere oi. Se au kama se au wakali. Oe leo matua, oe leo lua I pepe na au mai e osi ele taulanga. Ia leo mātua I tui nātu, ia oile. Ile ngā luenga le tua. Ia kau whaamali, alawa levang kou loulanga ngā. Awala tanga luenga muamuano alwa se malikolisi o Samoa, o sifulu walu o tausanga. Ngā lua lo le whale tupe sa ta ua o le Pacific Commercial Bank au yeila na I songi yaso ia. O se la o le whale tupe the Bank of Hawaii. Ia. Ia lea na muli ane whatau e Australia ma ta ua lo le Westpac. Māri. E le ngata lai le nā. Ia. Ua maua tupe. Māri. Ia. Ai wa matalona I fifia le mea le nā ui ai au wōma I la tau wa matakanga e langu I fo I le langu ala wali ia. Wa te I wa e afe le RSA. Wa e afe le pisto wa matana e alu o le Mount Vaia. Wa e kifa I fo I le tustala. I no foanga sa ia vai tau. Ia ma whapena I lava. Ia ai whai maile tala le. Awa e poto ana I o mātua fo le au mai maul tuspa ia maule. Ma upu poto whema ia vai. Nai whai maile tusi. Ia mua isa ili mumuole malo le tuomla na miutono. Ona wha popo atu ila ia leo isi me ia oi. O whakrea mama. Mama, o sa o le mere ke whakamu mai. Ia matua I to I lo loto e le to ina male o le matua. Ai le whaia mere ke ma leia whasolo a ko I lo wolanga. Ia peo le ala na li se o manu na whai wa leo utala no atu nei au ia wai. To telefo I tangata ma la tau whai unga na whai na mea le teimi o tau no el tusi wal ta uol tusi. Ia. E whai tālo sanga, whai lo mea ta olo whamarianga whapete riaka. Ia. Tu solo whamarianga whapete riaka na. La lava o te whai tau lava I ai aso uma maso uma. La whai whai maile whamarianga whapete riaka ia tea. Tu so meni peo ni walo anga na whai e to ina mātutua sa ta o pete riaka. Ia. E o ia whai ime o whamarianga whapitoa. Pe e alu le pete riaka te talo ma ana pongi mo se vai aso. Ona whatu awala o mele I ate oi. Talo whai. Ia, su mai, o tā pena. Ai ala o mea umo lawa mo mori e le ngango le tu. Le la whamanuia I lo oi. E mai, le ala na tonu ai lava. O le alofa tu normal le alofa vo le tamun muri pe le tua. Ia te au ia mala u whai ngā malanga nei. Everybody has a different journey. We come through obstacles and a lot of problems and ele ulatal tonunga le tamun muri pe le alofa le tua. O lo tu mai ava noa. Māri. O mea le lei o mea alofa wha le lalolangi nei. Ia ai le mawhaiana ave se ai le whengainga le nāna o sia ma le tua ina ia tātou mana tua ina wā alu ese Jesu Keriso ma lalang. O lona sui na o mai. O le ngang pa ia. Mādira. Mai o le ngang pa ia lana o lo sosoani ia I tātou ma tātou whai unga whai. Pea whai tātou te talia ina. Sita mai musu a le ngang. Mādi. A tātou le whaalongo le leila I aima. Ia peo si kama I ka iala nga o wa amatai o na tātala noa fo le nei aso Mādi. Fonga bua ma wawa ai fo I mea ia tūlai mai nei. O upu, o tala, o la fonga, o mafo fonga, o lea o tūlai mai ua wha tilo iai oe le tua masatani. E upu whai o malo, o pūlenga malo. Mādi. Wai wawai fo la ele iai. E tā ua o Samoa o le atunu una whawai le tua. Halmele o e talitonu iai. Ne o wawai fo ia o ma u talitonu ia. La iona o tua tu fo ia. E mo mori atu le savali. Ua matua se ese a Samoa mai lona whawai. Mādi. E o lava I te itai o le atunu. Ua la tau la lafo ia upu e atangia ai. Matilo fia ai. O tu ai ngā ngana whaati a polo
whaaleanga tangata, ia ma whaale tonu ai ma fau ma tā ina se ei le atunu. Wale o iai se teimi e toi file muai. Ia mau mai whaatasi ina ia apo le atunu. A le alava ua toso i lava mawailua ina whaapea le atunu. A le tātou tilo. Ia mionga taitai. Mo isi fo i taitai ua loa no lātou iai tono loe. Maota ma le pulenga o le atunu. Ai o mai le tai au le nei. Ua matua whainga tā ia i lātou. Ona lātou whaia se whai unga. E tu ua wanoa ai i nistanga ta ua filifilia ele majority. E o mai te tai le whainga malo. Mo nei te. Giving them the benefit of the doubt. Se tu ua wanoa. Fast food tau sanga o iei lisi au wali tonu i. A le whato a matatu le pā inga ma le tai ngā isi fo i vaenga. Ia. O mea la na ya le na tau mawhai pē wha manino le lei au whala i le atunu. E whai ngofie i fo i o na whaia la tau whai unga. I so se mata upu e le mautonu ai. Au tātou la le mo le tātou tiute. O le wha mala malama le lei. A uli ma pai le lei. Ina ia wha ta oto atu pē o ina whala le whala ma whaia le whala sanga i le atunu. E mala malama tangata. Malo sau noa le ia taua. A tonu o le aso lua le nei Samoa. Le aso lua le masina ni o February. Ia le na tali ai le unga o le whaamsironga. Foi le whaapea e le whaamtalanga o le sa ili ngā o le ami o tonu. Ia bitai ane la a tonu o naua e si le fia ia le maitau mai fo le tātou turu. O le ua i si na suinga mali. Ai la ua e maitau foi le iai mai le amatanga e o mai le temil nei o le matau pule. O fea le lifa i eisau tā ofi. Ia ma sofi le ngalo foi au tāpo i mai le tātou turu. Ma lo fa tai fonga mo. Polo telinga fo se man awa tele yo nei mata upu o leven tatu tala noa ia mai lava le taimi na afu ai ma o atul mata upu le famsinonga ia ma fa pena fo yo na vai lui na ia le au fa lau o e la lango o ia tu le pa la to vaenga ona sa lau munu ia ia ngon tangata sama salomia allegedly, ia po ni suspect po ni accusations fasanga lai tu. Ia pita iane. Ia, sa fa pena fo le fina unga lai tu mo fo e su e mai ia la tau mau ma mea fa pena. Wa umi tele la le mata opo, awa lewa na tau na ta oto i lango tonu. Wa uma fo e na whaatino le whaamsinonga. Lela fo i la o tātou wo o mai nei. E tele ala me ma whai o na tātou tilo i ai. O le mea mua, o le process. A mata mai lava i le teimi na laumanu i ai i la tau. Sama salomia le nei mata o pulsa i o mai fo i le mata ngā luenga o le ofisa o leo. Mai ave fo le nei lau. Ina ia wha manino i fo i le ngata i le fionga le minsta. O le sa minsta i le nawa i tau. Ia wha pena fo i komsina sa i ai ma komsina lo o tula i mai i le matanga alwenga le executive branch a le matanga alwenga leo. E iai lava ia apu ua pala i tutono so se whala patonga. There are rotten apples in every organization or any organization too. Mai leo se tala se le tala le na. Mari. E iai fo i le lango mate i tutono so se whala patonga e o lava i tutono e kalesia. E le se le tala le na. Mari. Ai, e ala na tātou i loa i le melea. Ona ua tilo fia i le vaai o le tangata, le whaalongo, ma le songi o le isu i le manongi o le mea lea. Nala na e tā ua i tele. E le whapela ua tua ia se matanga luenga, po ai se whaala po putonga o tangata. Ai ai fo i mea lua ua tātou le usta ia a se manu. I le fete na i o ai a te tau o tangata. Mali. O le mea muambua. O le matanga luenga, maso se matanga luenga le malo, ua mai o na whaia tautonga. Ua mai o na tauto i luma le tua matu i nātu, lau tau tinonga, e te whaia lau ngā luenga, ma le whaapito au. Ia,
ma le whaai tu au fo'i. E le iso tamā, le iso tina, le iso uso tua whawhine o se ainga. Ai pita i ane ono le tātou vānu nofo, ma lo tātou vāta ngata, le vāta puia. E ai o tātou so tanga, ma o sa mō o se atu nuu laititi, mai ua whei loa i ulu ngafa, o vai ngafa, ma i ua ngafa. Ma dira. Ma le ala le nā, e le ai se tangata, e le ai so na so tanga i ses tangata, wa avea ma fete na inga o tātou mawhauwhaunga, ma tātou me whai. Ua wha mua i loa, le tātou vāta ngata, ai tiai ma wha tuatua na i ai a tātou tautonga ma whea ngainga wa umana o sia. Ma dira. E le ngata i whea ngainga wha le tūla whono, a o whea ngainga fhoi wha le nganga. Ioi, e tusa ma le tātou tantanunga o le whātua tuanga o tātou o ni kerisiano. Mani. Ma le ala whala na e le ina whaisa o lau tala lea. E mo ui o tātou o tangata kerisiano. Po whanau o le tua. Ma tātou lau vivilu ai lava o tātou o whanau o le tua. Ma tangata kerisiano e whamailo o tamai ala vea. Te loli le atau sa vea. O tātou o na o tangata e o i le lotu ma whaaforinga. That we pretend that we are Christians, but at the same time, we are only church goers. Ona le lotu e whaaforinga, se i whaia kako ki whinga ma kako skeili ma kako mea whapena. O se upu, e le anganga moni o le kerisiano ma o onga whaale keriso. Tua i tau mamau mai tātou. E lea lava tātou te tilo fia mai loanga. E atangia mai teitai o tātou ia. O e olo ia i tono le palmene ma upu whai o malo. E tala noa i le tele o teimi. Ia Jesu Kiriso mana whaolotanga male loto whamangalo. Ai au tō silsila ma whaafonga ia i upu e la lafo e tangata nei. Ioi. E lafo o amio pua, o tangata e amio pua, e amio maili, e amio manu, e amio o tala leanga uma e whai. O whela o iai, mātangia ai lea nganga whakerisiano, le beisa ai, mata oto ai le ilango tonu, ia le talitonunga o Samoa. O Samoa o le atunu ua whawai le atua. Asisile fo i se manu le tā, ua telo na mea lea. Mani. Asisile le tuspa ia. E iaia i lunga o le whaavaa. Luma matua. O lo lomi ai o le tusi pa ia. Mani. A e sisila la i le tātou whaavai fōula ua iei nei. Ua na o se api a fōulea. E leo to iei ina le upu le whaavai le tua Samoa. Mia. Ua ave ese mai na matuuloi o ngā tutonu o le manava o le whawaa, o le whawai, o le tusi lea. Ma o tātou le toi loa atu ai. Ai ana ta oto la, o loo taltonunga wha filosofia lea wha le tangata. A human personal psychology and my own philosophy. Ona e ala na tā ua i a teau. Le wha manatu mai pēr e tau wala le wa ai, tau iei la wa ai te mua o lor whawai lea Samoa. O lo ta oto ai i luma. O le whawai le tua Samoa. Wa i lo fo i o le fiong pa ia le tua. Le tus pa ia le. O lo o wa ai i ai. Physically can see the print on the folder. Ai no wawelo i tonu. O le o toe whamanatu mai i sesio i tātou le whawai ma le ano whale o le. Lalana. I lo taltonunga. Tele na wa i mea na tutupu mai lo le tātou atunu. Fete e na i le tātou wa i atatau, fete e na i ma le finangalo le tua i le whaavai o Samoa. Fete e na i a i atatau ma le tūlafono. Ma tātou wholafolanga, ma tau tinonga, ma tau tonga wa umana whai. The conflict of interest has been building up and it has threatened democracy. Ioi, wa vea ma mea ua whaafefe ai. Ia malu i tau ai loa. Le sao le tonga, ia ma o langa wha temokorasi o pūlenga le leia malo.
Mal whaalo se man. Malo va tai. Ia Antonu la o le ua e sa no fu la matanga ia mal fa nga solonga mai o le mata upule ni. Ia ai ile mai tau fu ile le tunu. E pia o le mele pisi ni tanto i Samoa. E lua matanga alwenga. O le matanga alwenga o fa msinonga. Ia mal matanga alwenga le awina tu mata upu e fa nga yo ile tono o le matanga alwenga o fa msinonga e tau le mai le matanga alwenga o leu. Le vuna ma wan tu le saunga le antou. Ia le fo ina ta ua mai komisina o tuanai ma le fo isa ave ia po e sa ave ma minister o matanga alwenga o leo i vaitaimi o tuanai atu la sau si la na vaitau mo le vaitaimi nei wa le le tofia mai le kabineta ia si komisina fo o matanga alwenga o leo Au ia i Samoa i le lua vai asu o tuanai atu. O te i lo wafe atu le ava o le swalofi o tu mua mapule i nai taufusi. Ai mawhiloa i e mastasi o ta mali i wa lo tele o na mafuta i nei. Ma ngā lulu e whaatasi le matanga aluenga. Ele ngata o ia o se superintendent, ia, pa o se inspector foi. Ai ua tūla lata nei o le a malolo retire. Ai sa matale loi le ava Samoa o whaatu e loi ai. O tarofa tu i Samoa. O le sunga ia whata. Ia. O le ale le mafo anga le taunu mai Samoa ma le whai ngamala. Ai whai mai le sunga e whata. O ia leo stasi, wawe na paula leo le tangata leo o tau mai, leo o tau atua i le ingoa o le lisi e tō sifuruma tō lima le i tau mai lava ni ingoa. Ia. Ana sauno sa o te mali, mai, o ia. Wa tūla lata malolo retire i New Zealand, ma le police force New Zealand. Ai ua malanga atu fo i e tanga ima silsila o ani ava noa. O le tamali ina soifu i nei. Ia, ai ena naua lona loto ma lona fina ngalo i Samoa. Ia, mai o lo ofia retire fo i Samoa. Malo loia. Ia, o ina la fatua uloa ai. Tasi lea la wia. Ia, tele fatua langai. Nei te ua, ia ini fai unga mea pena alo tala noa. My personal knowledge and relationship with this wonderful gentleman of our country. Yeah, yeah. O la ule nava ai iai. Mai. Nele ma. Ai, o tilo fo i fonga mua po lau te lenga se manu. Ile toi whaatulanga ina ato o matanga alwenga leo. Au te matua lango ina le toe a ngai o leo e toe whaile mea ta o le crash course. Ia. Ina ia toe whatulanga ilo lātou to mai, ma le aoa o ina le lei e tusa ma le tula whono, ma tiute wha leo, mai lava ile a onga as a cadet se o ina avea o se constable se o se corporal, po le a lava le tulanga. Ia wa lena tātou loa ni le whaamsinonga, tele lena whai nei. Ia. I le tele o leo, lātou te lei whaongaina ma folo i ta iala sa ta oto mo i lātou. E o lava i le lātou ta mai black book le po le pocket book e whai ei tusi e le taimi o le mea na tupu o ai le no whaanga sa whaatino ai o le aso o ai na tangata nei le sa tātou wawa ai umai ai. Le ai ni tusi e wheo ai mai lātou, le ai ni ta mai pocket books e tusi e lātou li potsi. Le ara fo i lāle nā, e alai o na ngalo ia i lātou ia mea na tutupu. The events, most of the events, because I've followed the transcript and this whole investigation, and even during the trial, o le te lei o le sona tā ua na o ina mai ai i. E ala na ngalo ia i lātou. The times and events, the dates and where these happens, who was involved. The police seem to forget a lot of these because ele i aini whamaumaunga. So, o laula le na ele tau whaaleanga le. Ai o se ti mai, ma se tu o lalo, le fōwha whonga mai le fionga le li pāremia, o ia fo i o le minsta o le matanga luenga. O se teimi le lei, tele le sona tā ua, na tātou wa uina mai ai, ma tātou whaalongo iai, langa o isia wali in whapea.
O tātou nei ao lei a tau sa vea fo leo whaalenga ina le matanga le lea. O e whaise a leo te tau watu. O le nganga le lei ma le nganga mama. Ma o lau tiu te fo e nā ma le matafa ioi. O se li tu stala sinia ma se ngata whaasa lau sinia. O lo li poti ai le tā ua o mea moni nei. E whaafonga i o tātou te tai. E toi mati ai ia le matanga luenga lea. Po se si foi matanga luenga po matanga luenga o tupe matanga luenga o whamsinonga po ai lava. Tā ua tele i lau whaafonga mai i a seuman. Malo sauno. Ma tawina e whiololo lava ia nisi si nia fo i leo le matanga luenga o leo lau wha ba vai ia manga e se fo i lele mai le matanga luenga. Se suinga leile i lau mai tau o lea sau whirangalo i lea tūlang. I lau talunga i lau fo isu enga iai i le wae e tele i la tau i awanoa matulanga maurulunga sini au te masani maamlama iai fo iso tanga iai. Whapela o lea ua iai la tau ua whamawai i le ngaluenga. Ia, i le tau visilingia le nā mea o tātou o Samoa. Wa tātou masani tele mo wa tātou fia tele le mea leo le whaitala whatupu. Wa tātou masani ma fia e whai le mea le tau o le tala wha masalu salo loto. Māri. Conspiracy and drama all the time. Wa tātou masani ai le whatupu o mea le nā. Masalu salonga ni ama tātou o lea case. Different scenarios are created all the time. Ai, e leilo. O tātou mawhauwhaunga se mawhauwhaunga na e ese mai le mea na lai na wha mawai leisi leo sinia. Ese le mea na wha mawai leisi leo sinia. Giving them the benefit of the doubt that we should not judge them according to why and how they resigned. O lo taltununga o te le wha amsinola. Pena mafua se ape ua so sola ese malmatanga alwenga ona wala tau iloa iwa wailai toi na whirina o tu aina conspiracy la na mafua ilo na ftena i o tātou mafua whaunga ai e nofo pia oe mafua whau iau mena e au mafua whaunga na iai la wao le taimi e te nofo i whaaleo ia eva ai fula i le tau whaiu mai o matatau ia te oe whapea o oe lea na amata mea i le matau pulea. Ai leilo. A whai lava e ai le mafuanga o whamawai ai le sunga le pali i a Mona Lisa. Personal or due to family life and family decisions, yeah, so be it. Ai le mawhai o na tātou tā ia mai le ngau sao se whaamsinonga sa a fi ai i la tau nei o so matua whawhine vai atu o la tau taulangi ia matulanga tofi sa ia i le kali i le afo i tono na tanga alwenga ia tātou tau mwhai e toi whaapipi i atu nisi mea e toi whaalea ngai ia a la ualu ese male afo i male mamai lona talitonunga mai le matanga alwenga Māri. Au tai e i le vai, ngale le atau. O le nei sau no fui le whiranga lo onisi. Lai la fi mai tu. La sau ta o fi e mene yo i tu lau fui e pini i tu e tala noa mai. Ia. E iai a i tu i mea uma. E foi te moni i mea uma. E iai foi le atua ma le nganga o le atua i mea uma. Māri. Mau tonu foi. E malo si atu la le whinaunga o le nganga o le atua. Ma le atua, nailo o le malusi anga, ma le paua o te moni ma tangata ia tutu ma iai tua. Now these fake pages, ele te I whaia nā mea. Māri. O lo whaia tangata ola ua tumuru I le meo le anganga o le te moni ma le anganga le anga. E mafua sea, o mea o malawa se o manu o lo tupu le te mele nei. I le loto I whale, le tūla fono, le whaamsinonga, o le vāna nofo, e mafua umamene loto le tangata. Māri. Ioi. O le loto le tangata na te whau ai se me whaaleanga I se tangata aisea. Ona ua le au sia le tangata le nā. Le mea na wha moe ma moe miti ai e au sia ma papai e ona lima. Ma uu o pipei o le talita fo lea. Ai, e saunga le whaasino manga le atua. E le o oe e te papai e le mea lea. Po le tofi, po le malusianga,
po se tofinga, ele o oe papai ai. Wale mawhai lai le tangata malona loto o na pulea. We have no control over that because we think we have been misjudged. Wa se le whai unga o whai, wa tātou le manu malo ai le talita. Ele o le fina ngalo le nao le tua. Lala fo la le nao. Wa sili atu na leanga le tangata lea malona loto lea ua iai. Ua nana tia lona tamali anga malona tangata moni. A ua ia whaatanga ina lea nganga o satani. E sau e take over. Yo. Na sau lola ia lea. Ua fōringa mai o le pato, o le maile, o le pusi, o le puaa. Ua fōi lea o sau le fake page. Yeah. Ua tiai ai tātou te loa umatangata nei. E ala o tātou loa tangata nei a seuman. Yeah. Tātou te loa ile awala e tala noa mai ai, mawhasoa mai ai. E umana tala noa mawhasoa mai le mele nei. E te lo le lei ale a tau sa vea. O ino o tau talai, langa lewa o tustusi e tuai. A e tango e whatustusa, la u tala noa ma la u whasoa. Tutusa le lei ma la u tustusinga. Ioi. O nei lola ia lea. I le whainga tā o na sue mai loa po oil tangata na whaile mea lea. What comes out of your mouth is translated into your written statement. Na i lola ia le na, vai le whaingo fie i o le mea. Mad. Ai o le lafi mai le tu o mai e wha mamao tātou loto. If you have something bad to say or something to say, show your face and say it. Ale mea sa o le na. Mai o le si fo i vanga lea seu manu po la telinga fongo. Yeah. Ele ai se si o tātou. E to tongi el social media. Tātou te o ai tātou te nonofo e lunga penga te whailangi. Ma whai i tātou o ne whaatonu o le ngana. Māori. We will not be paid to go and be directors of our culture and also our language to be used properly or not on these social media platforms. Oi la alu e fia nofo ina. Nela le nofo iatu. E iate oe lava le whautou tanga tonu le nā. E tele ele isi si o tātou e mwhai o nā nofo ina luas fua whai tu la fitu aso le vai aso tolu sa lau onus fu lima tau ia aso le tau sanga. Tātou te nofo ima tau whaatonu tonu ma whaasao sa o le ngangana ma le kalama le atunu. Ioe, ma upu e sao no ia tangata. Na pa wal me te iloai. O tustu singa umal tangata ala sa le fake page. E te iloa le ei se umano. Yeah. Le tu ai ngā whale a onga na wa o ina il tangata lea. E te iloai le whale insinia. Le whale whai tangata. Le whale whai pasi. Na whau mai e le tu ai ngā pasi whapea. Po le tu ai ngā tangata whapea. Ona e malama le aiele iai. Ina fo I winga ma filosofia. E fete na iai. A le o tātou loa. U winga o tangata. E ma fua mai I le loto. Le malie wa le wha malie ina mana onga. Lele. Ia o lona winga la le tu ala lona mo I lantou. Ia fua whai nei mea. Wala vai ia mea o fake pages wai. Wala vai ia mea e maua o tau. Ioi. Ala o ia istangata ua popoto e vai le meo le. Le avo I le pen ia ma vai ia. Le emaili ma isi mea pena. We waste our time. Waste our, wonderful time, the resources ma mea uma. E maua mea uma whai ei. Lea mea ma le mea ma tupe a seu manu. Māori. Ai o le tāua o le taimi. E amana ia e whaatino ai se tautua. Whamamalo loto. Tātou tali e ma tātou fia. Māori. Whaatea nā vaenga. Tuu lea wanoa I is tangata. O mai la ia leo o tau. Mai se o tau ngā lulu e pe whapi I. Awa. O tofinga umanei, o tofinga mai le atua. E le pule I tātou. Aina tau wala mai. Ina ua whaasino mai le pule e tangata o lo I tonu me ta o le democratic power to suggest, to select, and to vote for somebody to represent them in the world of democracy. Ia pe o le tala na ile whaafsiri ila talinga seuma.
Malo whaftai. Ia tonu toi whaawau le tātala noa. Wana e te whaia mo vai a ko ngai whai mai sila le le kawaki. Ia wa e usitai te le ngata i lo usitai le musu ngā leanga. A wa e uskai for ka ko waki le ngia via. Ia tā wana o e al matu lotu ana fi. Ia. E fato uma lotu matua la Samoa. La voi fa longo le mala wali ia wa o te matua ma le tele o isi e kopo ma isi president tu lo le tato vano no fomba. Mari. Ma o tau la o whenga luenga tofi le tu a fai. O le taimi wa whatawa i na tele lava. Langa, tasi lea mea i le kālena wha le tua ma le afo i ma le lalo langi o le tua. Mari. And God's environment, the timing is so important. And a whaila tātou te tausisi i le taimi. O le taimi e tā ua i le tua. Time and tide waits for no man. Mari. E o lava o le taimi o le tua. O whala i taimi o sauninga. E o umana whaata o to le taimi. Ai o wawai atu ana na file wati. Wa se fulu a minute te a ile se fulu rua e tauna uma ia le lotu. Ile toe 5 minute ile se fulu ma le lua. 5 minutes to the hour. Ia wale ile si wa rota le la. E ile si wa rota. Ia ona tua tu lo la ia leo le kopo po i lava le teitai. Ia e wha mai a pēr whai fwoi o mana o e wha uma mataua lunga i sana mori mau. Au vai atu. Wa uma le epikopu. Ai wha solo i fwoi lestanga. Taluane ia. O i, e tele maua i lea nganga o le sauninga. E kokolo mai e le sa kangi e ke mantua. Uma le lea na tu mata manga. Ia le taimi o le sauninga ma le sauninga. Ia e wha pena fwoi. O le tā pena mai le si fwoi epikopu ma le lato fwoi i au lotu. Ia tā ua i telele. Lalana le ua o fatu. A mata toe a oa uina ma koleni i tātou. Tātou si ustai i le taimi se man. Lele. Ia, o nau le wai sau no le taimi. Ia, o le taimi ni o le pule le wati a tāua. O le a whapea las whamtalanga le a tāua. O le a tātou o e mai le whalatua i a Miriama. Se awina mai a tātou tala mai le Pasifika. Ia, ma lova. Ona toi taliu mai eila ia lea awina atu. Ia, le vaenga muli o le tātou pulakalame le Gagaifo Faiva. I le ni vaenga o le fiafi. A talafatu le amatanga le nei wā yaso e se whapopongo talafo o le radio Samoa. E momo atu mai Israelu o whailua Israelu no lātou whaasaina whaalapaputonga i ngō le Medicines Sans Frontiers po le MSF mai le toe ngārurua i Gaza ina o musu e whaamatu wane whaamaumaunga po le lisi o ana tangata whaingaruenga o loo ia i Gaza. Sa whaatonu wina le whainga maloa Israelu whaalapaputonga e tolu spulfitu o loo ngārurua o lātou sui i Gaza ia whaamatu wane le lisi o lātou tangata whaingaruenga whaavau malo o loo ia i lea i tū. A wawhai mai Israelu iei nisi ripoti o loo iei so tanga o le whaalapaputonga le nei o le MSF i kulupu e pei o le Hamas ma le Islamic Jihad. O loo te ena le MSF ia whamataranga. A wari putia le BBC o loo te eisi atunu e se fulu i le ngai oinga Israelu ua whaia o na whamai a lātou o i tu ai ngā ngai oinga whapea o le a tele so na awhianga i le mawai e tangata o fesosoani o loo manaumia. I Iran ma Amerika, wala pata iana le taitai o Iran e whapea, o so sei tu ainga o so whainga mai a Amerika e ono tūrai mai e se taua whaiturangi le whaiturea o sa saitu te tonu. E le o mai roa lambai le mata upu le epe o le a whaonga e Trump, le marusi anga wha militeri alo na atunu i a Iran, a o loo whaawau peona iauna ia Iran i anga iane e tala noa, e whaatatau i mata upolo o au fiairo nā tunu, e meisore no whanga wha niukiria le fo e whina ngalo Trump, e te tau lava na wha lea ngaina. O le taitai o iei nei o Iran, Ayatollah Khamenei, na ia whaawinga ina solo te sātura i mai lea tunu, o se whaato i la loina o se whainga malo. Mai ia wha maru si ati di aida tari atu o le whainga malo i a ngai oinga. I le saunoanga Khamenei na whaia i se nofuanga i Tehran, i e tā uai, a o whenga iei lea tunu ma le whamana tuina o le Islamic Revolution, tanu mai rawa la whipsalau fituiwa, na te manatu o lo nau ane pea Amerika i lo lātua tunu
ona o le suau kesi maisi minerale. Na ia whaidoa la o lātou te le fuafuaina ni os whainga ini atunu. Peitai, a whaia mana o tele se tasi, ma mana o e oso whaidoa lātou atunu, o le a le tu mamai na fo ia Iran le atulanga. Ia au se talia, wa amata nei se sue ngā leo i le whaarablawe na tu hamai li potia mai le pō na pō ma le waweawa na leila, tau ai ane ai se pō muafi, firebomb, i se whale i tu i le tu i si fōsini, a wa whaeroa i le se tasi sa ia i le whale le teimina tu pō i le whaarablawe. O le vaenga of sosoani whaapawawe nanga i ane i le whale i Macquarie Street, i Queen Acre, i le waweawa na leila na o tupu le whaarablawe, ma sa sawa nei se afi. O whaia ne Yesu e ngā leo na ua mai at pei na le fui mule afi, ma olo Yesu vai ngole whale ua whale angaina, ai leini ripote se tasi na afia, ma ua ripote fo i le ono fwai sa isi le teminei. O lo sa idea leo me poe ata mani muli mawe ono si la fiani whaamtananga i le nei whaalabilawe, ai whaapea fo isi whaalabilawe ua ripote ane mai Condell Park, i le whai unga lava o le vaiaso na tenei ia o lo whaia fo Yesu ngā. I le Pasifika i Papua New Guinea o se polo keti sa whatu peina le malo New Zealand i te tonu o Papua New Guinea wa tau fia mo le teminei ono tūranga tau le puipuinga mai fōringa e u ina le toe whaawawina. Pai roa le Radio New Zealand o se whaamaoninga ma le matanga rengo le vai whafona ma whiwhatawa inga New Zealand le MFAT na whaamaonia nei o ngā renga na whaia le polo keti lea o le Enka Electrification Project i Papua New Guinea wa tau fia ona o le tele o bebesi wa tūra i mai ai. E ono te si marafitu miliona na University New Zealand le polo keti le nei i te tonu le ono tausanga. Sa fuafuaina ia maua ile sa palai o le ele tise i a inga i lea wha ai tū, ma o se polo keti sa ngāri rue whatase ma Amerika au se tāria mai Japani. Pei tai la o bebesi a fua mai whai ngā pālota wha ai tū nei, ua māfua ai le bebesi, ma ua awhi ai ma le tūranga tau le saunga le mū i le wha tino ina o le polo keti. Ma le tala mulmuli mai fiti, ua whaiera whai unga le whamsinonga mawalunga fiti e whapea, e soli tū la whono le ngā inga le presidente o le Fiji Independent Commission Against Corruption sa whaia ina ua whaamalo lo le tamaitai o Barbara Malimali mai le tofi komesina o lea whalapapitonga. O ratu nai tama lalabalabu sa ia whaamalo lo Malimali le lua whelua lima na walipatia sa ia whaatino le whai unga i lalo le fautuanga mai le pāremia o City Veni Rambuka. Pei tai na toe tālo sanga Malimali i le whaamasinonga ina ia toe ilo ia le whai unga le presidente ma o lea lawa tu ina mai ailoa ma le whai unga le whaamasinonga. Pei mai le whaamasinonga i le o yeise pule wha le whaavae e whautua ina ia le pāremia se presidente o se komisi ia whaia le whai unga i winga ia Malimali. Whaaftaia la e Malimali ana lo ia ma tangata umasalangolango ia teia ma ua whaatanuina le whaamsinonga le stete tongiane le tupe tu samaleli mawhi ono se lau ia Malimali tupe New Zealand a ua whailoa e Rambuka le aia toi apiriina le whai unga le nei i le whaamsinonga. Tala ia le video Samoa mo le nei fo iaso manuia ngā renga o le awhenga iai. Tasilima i watolu amo Radio Samoa.
Ia, toi whaatalofa ma le nganga whaaloalo i le whaafonga tāpua i le atunu. Ia, me se fo i lau sila mai moa. Ia, walu tātou polkalame ana leila. Ia, ai se I wha o pēr le whaatalofa ma le whaawhiloa I fo I le atunu. Ia, me se lau tāwhaonga ma lau mai moanga. Lau sila mai moa I lunga o le apio fōlinga. Ia, whapena fo I mo le tātou YouTube channel. Ia, ma isi a fola he whaonga e le tō tele o le atunu. O upenga te whailangi o lo mwhai ona so tai mai. Ia, ma tātou mafuta ai e pe o le Instagram, o le Twitter, Space, o le X. Ia, whapena fo ia le tūlanga o le TikTok. Whatalofa ia te oe, le ngā Gagaifo Faiva le nei o mwhai ona awi nātu ia te oe. Le tātou Port Kalambe o le ngā Gagaifo Faiva ma lei a taua severe I lunga le Radio Samoa. Ia, ona ua mawhai ona Lango mai ma fesoso ani mai ia le maota ngase o le Pacific Specialist Healthcare ia mo le tongfitia o ngase o le fatu ngase fo I o le kanesa po le cancer I fale mai e lua e le ai o Nandi ia ma le ai fo I o suva I to tonu o le atunu o fiti asesiane I le tātou upenga te whailangi ua whaingoina o le Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj. FJ stands for Fiji. Na e wawaila I le lunga le website le na I le tele o le tāua. E whapitoa lava I le whalemai le nei. Mō ngase o le fatu, ma ngase o le kanesa. Mana tua o tātou I Samoa. Le ai ma se tātou specialist care mo le fatu. Ia malangase o le kanesa. Lea laiona o mai tātou I New Zealand ma ave I isi atu nu ua lalangi e pei o intia. Ma mau ia. Ia ai o le tāua le nā. O le a apa mai o lea foi fale mai mai titono o fiti. Ia ma whapea mai ai. Ai. Malama le I le mele o le savali le mamori atu le atou sa ve malanga Gagaifo Faiva. Mai te tau I fo ona whaamasani o tātou tangata I whalonga I wa stasi leo sa vali o umana tu I nātu le tātou malo I Samoa. Ina ia lātou tanga I masila I le tā o tele o le iai o ni tonga fitinga whaapitoa. Fo mai popoto whaapitoa E whaia tau tonga le fatu I Samoa. Ma whaia tau tonga o le ngase o le pala a ati po o le cancer. Le kanesa. Wa o le wha Samoa le nā. O le vaenga leo o le ngase o le cancer o le palpala ati o le winga o le upuna o le palpala ati mana tua fo I ai mea ta o red cells ma white blood cells I tono o le tino o le tangata ia aola ina te na I ma tau fi ai ia sela ia ona ai la ia le lisi sela the other cells attack the other cells, the white blood cells attack the white blood cells. Ia na fia ila ia le o le ngase le na o le kanesa. Ai o le tāua le na asiasi le lato upenga te whailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj. O le so, o lea sa anga I mai ai e whaamae a le whilo inga a le fionga le li pāremia, malana kāpeneta, a maise le minsta o tupe, le minsta foi o le siusio manga, ma le minsta o tina ma te maitai o le ova aia le tātou polo keti o le 2 miliona le ua o ne iai. Wa mai I le lava yaso na whilo iatu I fono whaavae lua se fulu I tonu o le motele se la whai I pule ono. Lela wanga I mai mawhaia le lātou whilo inga le nā. Ia mai tu malo e tolus ful ma le tas. Te le ilo le atu po where na whaatino mai ai. Ai te le maunta mai tumu foi ma o le toa tele I o I tu malo. O I tu malo I tu mua. Mai, o le foi la o to e whaamanino I le fionga le li pāremia malana saunoanga. O lo o la lango ma whaamoi atu le malo. I le whaatino ina o lana polo keti le nei tasi le miliona. Toe upgrade ma toe whaapopo I ei malesi miliona. Ua 2 miliona.
O ai e whaalango iai, e whaalango ia te utou o le whono whawai, whapena fo i ma tei whono, ma sui tei whono, ia po tei whono fsosoani. O le tau o le mea leo te tau a vatua nei, ono o lo iai lava le fete nai, o la ngona o i tu malo, ono o tofinga le malo, wa uma o na whaia, i o lātou tei whono. Mai le ngata fo i le nā, o i lātou ia nā watu i le whautuanga, mai le panel e totolu, le sa iai le fionga ia fonti, le fo sa iai le fionga ia tangaloa, Eddie Wilson po le ftelenga ia tautai o le tuasivi, ia male tamaitai, le fionga ia luaman vai, Pauli Moana. O stasi tamaitai o la uvasenga, i le vasenga ono, le Form 6, i le nawa i tau le kolisio sa mostanga maitai ia tamai, sa skorsipi fo ia tunu i fafo, ia mamalanga tuai fo, ia whapena fo i le fionga ia tangaloa matua, a tangaloa Eddie Wilson, tautai o le tuasivi, o se li i e ai ona whailonga maululunga, o le tamau ainga, an economist, an entrepreneur. Ia sa skolsipi fo ia tunu i fafo ma fo ia tuai. Ia whapea fo i ma le fionga. Ia fonti o se tasio komsina lango o le matanga alwenga e wa aia tangata whainga alwenga le malo le Pacific Public Service Commission. O la tau lani, lea na whai e mala lafo i eita la tu le epa. O ai nei ta maiti valia. O ai nei ta maiti i le lopo whea na po ani la tau mea na whai a leo o mai e interview i tātou. Ia pe o upu whapena. Tate langona ai le whanonoa. Wa au mai i luma le whasiri au pule ma le wha mawa lunga. Ia ono o le tofinga ua se e iai, sa pale mia, sa minsta, e o mai i le teimi le nei ua vema te tai o le tua ngai. Ai la tau te leto e whaia ni tonu. O le upu foi, o le au mai o le la tau tu ua lalo i le malo. Maua lalo tele, ma maua lo le tūlanga o lo la tau a ngai ai le malo. Langa o le atangia, o lo au mai i lunga, o le wha mawa lunga. Au mai e lunga o le tōta mai ma le maalili. E le whaia le malo se mea au mai ai aisea. E le whaia le malo se la tautu o lalo. Ma whaia le malo o na tau whetutu nai. Langa au mai mea umalawa. E le o se tu o lalo ia pa o se tu langa fo i au mai e wha whautuanga. Ai au mai lava. Ile manatu e pule tutu. Ma manatu e whaatonu mai le tō wha le malo. Lala na nā le tau te whaafonga tua iai. Sorry wefa, e le etalia ina, e le ftalenga, e le fionga i le li parimia. Io, e lo leia le parimia. O upu malu ia momoli mai ai. E atangia mai ai, lo lātou a nganga wha maulalo. E fia la lango mai, lātou te feso soani le ngā luenga le malo. Lea foi la o whailoa mai e le panel. Ma tau tino e le panel lea na whaia whaatalanoanga o awanoa nei. E iai i la tau. E lei talo sanga. Ile awanoa o le teitei whono. It has been confirmed by the 3 people that were on that panel to interview the position to become a chairperson of the district or of the constituency. Ele lola po ila le pelo I, pe pelo le faipule, pe pelo mai le panel sa fai el fatalnoang. O nisi nā la na o mai, ele iai ni alato application. Upu sa o ale upu le na, ala ai au mai ai ele au media la uri ia ma alato media outlets. Alo fai mai ai lava. O lea sa tarusanga. Ai leido. No mai. Ono le invitation. Lea se tarusanga. Ai ana fai atu le invitation. Ona o le awa fata. I le fai pule o le tumalo.
Sa wei la si tātou tala ma fola leile whala mo le ale tūlanga iai. At the end of the day, o le whai unga e whaia le panel, o le whai unga le ranga. Ioi. Leanga iai mafuanga nā lai, ona toi whaia e la auli ma le minsta, o tinamta mai ta ewa ai le bloketi le nei. Na toi whatūlanga ai le whainga, o whainga whaavai fau. Aisea. Ia ua umatualu tolu ma le afa tausanga, tau titi wha tausanga o pepese ai pea. E le au ngā le poloketi, e ma I mau le taimi o le poloketi. E le ai foi ni tupe mai le lava ni tupe whaatino le poloketi. O tau sila I Samoa, I winga ia o tangata, e whaolo a tau ai le ngona o tangata o le tumalo. E tutu ai le afi, I la ngona o tangata o le tumalo, lana me tupu, e wha fe ino ai, e fe tuia I whai o apoa. Ona le mawai leo se toa, a o lea ua au mai. Peila o le tofa ya vaelua, centenary sa mau, fasa le anga lua, le ai se application. Ioi. O le mata upu foi o lo vevesi ai, I le toi whaatei te ifono o le tō whai a mangele se kati fi oi. Ona, e ui sa iai le mata upu le whamsinonga sa talano I nai, ia malo tea ai, ia le tulango tupe sa whaalu. Mantua lei leo umana o mai. There was no misappropriation of funds. There was no stealing of funds or an abuse of all those funds belonging to the constituency and the district of Fasaleanga, number 2. Al whalawilawe nā lai ona toe le lango, e toe au mai mangele e avea. Ma tei whono. Ona ele ai lava seisi tangata, na iaisanga application po se tāro sanga, ile tofinga o le tei whono, e o lava ile whaipule na manu malo mai. Au o mano whai atu le teimi o sola. Ma o le tali fo ile nā, e tali atu ai, wa le ai pepe se a whai mai, o mā tau nei. Nā mai e le whātua tuanga o mātou tu malo. Ma mātou manu malo mai e le pālota. Ma sao mai ai o tofi whaipule o le tu malo. Ia lea whai atu, sorry wifa. You might think that way, but I'm telling you now. Coming through the vote and the election, you weren't supposed to be sitting here at the chairmanship of the district and the constituency. Your calling is the House of Members of Parliament in Tiofau. O ina. Ai o mea ia o lo whaatino le tumalo. O mea ia o nai toe mea nuti ia e māwala lo. Ai māwalunga lo tau se ei mai le palamene ma le fō le tofi o le tumalo. Na, ele te tai umana au vai e watu le mea na ia te uto. Au tau whatasi ai, masui fo I whaipule o le fast. O ala whainga whaavae ua sui e la uli. Po whainga whaavae fōia. I o tau mali. Ano se polo keti fōia o tau. Ale whatu, ale HRPP. Ia. Whai fōia o tau o ia o tau whainga whaavae. E teita e ai o tau tangata. I lau tau polo keti. O le whainga palota lo na lua le ana se ima vai atu nei. Le ana whaatope nei le lua afe lua sifuru ma le 5. Wa o mai na alanga e la uli na. So you were already being pre-warned. O mana lapta I o tau te wawai o le bele le rā whai. Ai pei tau tali e I aima, tausua I aima. Mai o... Ja, o le ana mea la whai e le ri I rea. Ka le mea nā lena whai e la uli. Ma le manatu whātau wa ai mau lalo. I le ma whai e la uli o na whai se mea whapea. Whapea o le manatu whai pule. Al manatu le nā alo. O la uli I whai pule uma. Le whionga I le li paramia. O tau e whapitoa o lo tau tūlanga. E māua lunga
le fola tau te se e ai. Aua tau te o mai e tau te wha ele lea I mea le tu malo, tau te pepelo o mai nā tala I whai mai. We were voted with great confidence by our districts and constitutions to come and be the voice and the mouthpiece of the district and the constituency. No, your calling is at Parliament. Go straight to Parliament. Ioi, o le whala māua lunga le nā tau te sa mai ai. Ai iuli atu alo matama whanau o le tu malo I le teitei whono. Manisi e tō lima e ngā lulue ai lalo I. Wawai le maulolo le mei ai. Ai tau te o mai lava aisea, the big excuse. You know, you're going to suck it from up there with your salaries and allowances and wages. And then you come back down here. Ala mena la fai. Saki lunga e oko e sau saklalo I le mere. I le whetau. Tu tupe le tu malo se I o mai. Tama whanau le tu malo. Se isu e se lako e lengi. Ioe. E ngā I ai se fasi kalo ma se mea le nale. Ai tau te o mai tau te manatu wha mau lulunga. Tau te alo whanga mai wha pēa. Wa tu mau lalo e la uli o tau. Le tofi fai pulele ai, mau lunga tele le mele o wala au I la auli tau te se ei mai nā. O tau te o mai nei parapalau tau tingili mai lalo I. Ai leilo. O lewa na fio mai lalo e fu e la tau tanga I. Sorry wefa. Like I said before, conventions, protocols, policies can all be changed today, written today, changed tomorrow. Mea nā lena fai nei la auli. Malamin Star, the steering committee. Umana whatati atu ta iala. Ilea, amatango le lua fe lufu li mai tu terie, matala suai, mata wemu. Ia wapero mlauri, okay, take this. Take one, take two, ia lua tulo. Nalan mena o turai mene, ua whetangisi. Nena, le aise application ale whaleata tolu. Le aise application ale pā. Le aise application a whale alupo. Le aise application whasal e anga numero lua. Alala me pisa e. Ono sai. Ma o ono I pe whapena. O mai lea. O lau whasoa. E na ua awhatol lava le tū lai lima. O lau whasoa le bata upule ne. Langa tā ua tele le tali mai le palemia. Wa umano o atu le mata upu a whasal e anga lua. Tu lou taulangi ma mamalu o le tu malo atoa. Wa umano o tau whale ma le palemia. Tu atu le avanua. Tau te o tau o tupu mai. Te pa au ma le pa ia I ainga o le tu malo. O e soa le pule. Lalo wingo le namea. O ha mea ua whaiatu le malo. O le tali fo I lea le malo. E le ai se fe au o le malo e so sofa ai le tofa pa ia ma le tofa malo. A o le tu o lalo ma le au ngani le malo e ta wala atu le fionga le li parimia. Mali e maia. A inga ma tapa au. Salafai, whasal le anga. Soa le pule. A le tu malo whasal le anga le lua. A se iu tau sila le meana. No o iai ia le whautanga a le tu malo. Fo I mai, ma wala au ma tau fo no I le sunga lauri ma le fionga le parimia. A whaiwa e le taria ina. Le mana ongo le tu malo ina ia sui le teitei fono. O le a tapunia loa male I tu malo. Male lato fono whawai. Po lokai fo I maltupe. O le mea le nā, lea le ngā I ai. Se utou sila I ai. Le anga fo I lewa whaolo a taua. E tuila epa ma le hero pipi. Le tu malo whasa le anga lua lewa malo ma ili la tu sui a sava. Vai lua. Centenary sambau.
Lea le nā leo o tūla I mai nei. Ua whaolo a taua ai le o e soa le pule. Alofa I mata o le tūmalo. Mea le nā. Ai o ai tali mai. A whai le loto. Tau te sila fia o tau ana whapea o tuila epa lea e pa le mia. Ai whai atu ai tali mai whapena se I tūmalo. I le pule a tuila epa. O tau lor me o iai. A sui le pule nu. Sui pulenga. E te whautuaina ia fo ia nu te tasi o le tu malo. Ini tu langa lava e matua le manuia. Se taunu unga o iai mai tātou te le mana o mia ia tu ainga. Tu ainga tonu whapea e Faiva malos. Nau o mawhu na sau noa ia tu lepa iai. Lunga le TV. Aua lava. Le iai se tu malo ma se pulenga e fia tofo le malo si anga. O le malo le chapipi. Ioi. Mea nā lena tupu mai. Sa ta puala ma tuai si umu maisi. Lena poloka mai ele awala. Nāna whai sa o i tu lepa. E le whalongo le malo ia te utou le tu malo. E whalongo mai le tu malo i le malo. Nel nā le tau na whai. Whatulanga le lei le maota. Le ano fale o le malo. E whesiringia le tō whā. Ale nu uma le awhio anga. Ai I le teimi muri at the end of the day. E ngā lulu e whātasi ma so le pule. Ma whai le mea te tau ona manuia I tangata uma. O le tō whā ma le whinangalo le nā. O le whai ngā malo. Ia. E le sel tala nā. Ia le ala u whai nei. As I said, Fasale Angalua has threatened to abandon and close their office of the Fono Whawai and reject the $2 million project because of the selection of Mangele Sekati Fioi to become and remain the chairman of the district and the constituency of Fasale Angan number 2. Aile ia palai lato lago kamo vaelua. La bena tupu. Now the Prime Minister has retaliated in response to the district's threat. Ai vaila I leanga le mero vai. Tali mai lo mlauri. I le tau whawhewhe leo avatu le tu malo tu lau. Langi ma tau langi o le tu malo. O whawhewhe atu I le pārmia ma le malo. Ale whai al swinga leo. Ale o whatu te o e talanoa ma so le pule ma. Tau ma whai e whato toa. E leise nuu e pōpea. Ale o tali mai. E whatau te e ma o le a tapuni le whale le tu malo. Tapuni e tu e mal ploketi. La tali el pan mio fai. Le lei pule o tau. Sa au tu o lalo ine o tau o e so le pule. Ai au te whamanatu ia te tau. O le whale le nā o lo iai. Ia le whale o le whanu whawai le tu malo. O le whanua o lo tuai. O le whanua o le malo. Ma o le ala fo le nā o le whaatanga atu o le malo. Wa le sisi o se ainga. O le nu. E o mai ofo ina mai ni o latu whas whanua e whaatino o le mele. Whanua o le malo. Tupe o le malo. Na whau oi le whale o le malo. O le whanu o whawai. Oi. O la tau mai lai tapuni I mea le malo. Aile I whai atu le malo e o e whai ni winga le anga whapena. Ala pata I atu le malo e o e so le pule ai o mai ma le tau whawhewhena. Iau te leilo lapo le a se tō whai e ma se la ngona. Ina ua wha longo atu le tu malo. Ma le pulenga ma malu alim whai pule. O e whai aku ai le a kiki mai o le pea lauri. Kiki mai whai lauri. Ia le kala au kousu. Pea fo I koukio kou kalangoa e kou aku. Whai mai ngā mea valea. Whai mai le a kapungi le whale. Le a kou kapungi le whale le malo.
na fai tupe al malo. A le whanua fo le nai tu o le fale o le whanua al malo. So which one is which? So which one of you wants to threat the government of the day and close and abandon the house that was built with the government's money on the government's land and property? Ia le nā la, ue lo lola ia le po whiwe le ta oto i le pao mal malu si anga o le ngā lue whaatasi mal malu. Ia e. Au whai atu e te au tau mahali di ia. O ia i nā soa le pole. Ia. Tasi na vaenga tā ua tele. Au au mata atu le whasesilanga le nau au mai. Ai atu ai le tūlanga o le whaalawi lo mai o suafa, o tofinga, whapea fo'i fōlinga mai ngoa o i la ua ni ali i malu o le malo sinia. Two police senior officers have been temporarily stepped down while an investigation is pending, and it's carried out by the other police on suspicion of leaking out the details and information on a police raid. Tau lo le tā ua tele le mea lea. Tau le tā ua tua ia swafo leo i mali malu ia mtua o te masani le i mawawai. Male manatu. Ia. Ai longa e whape i ni a mio. O te le whaia la se tala fatu. Io e. Le atatia i pe i le a foi mata upu. Se iai se taimi o mua mai. Ai, o se mea whanonu ai. Ona, o whapatalanga uma e winga li maro le malo, leo le atapena e alu se o se whainga. I se nuu whapitoa po se ainga foi, maota malawa. O lo o latou masalomia, le tango fia, ma le tūle ina o le aisa. Ma fuala au whaasaina mana koti. O lo iai ma le maluana. O lo iai foi ma le tele o tupe. O lo iai mea e ula ile aisa. O paipa. Ai maise la. O la au malosi whaatasi ai. Ia. Ma le tūlanga lea. O le aisa. O lo whaasavali me whaatau savali i le ala. E matautia lea mataupu. O le polenga la, lea na utou whafonga matua i sai matou ta mai ai le fionga le li paramia. O tau i eo whaia le abioria. Ta po e mai o tau e ta loka. Tau na ta loka tangata nei. Aisea. A lofa la uli i le soifua malolo ina ma le soifua saunga le mu. O li i matamaitai leo la tau te whatau teia o sa whainga nei. E tau nu atu i o e tuai le sa vali ma le halu o pa o le ta vale. The internet, the online communication has already reached out and told these people there's a police raid coming your way. Talo fai. Yeah. Tati e pe ina wala nawa si la fia le lei. Ana whapea la e watu tangata nei a lai o nofo sa sauni ma ta pena mai tangata i o le a nga i tu i le osfa inga. A o iai mani a o penga o le taua i o e pui ai to protect their own interest in terms of drugs and narcotics, money, there will be a lot of people dead. Tele tangata,
la mai mau o la tu soifua wai otu o leva ona whaatalitali mai le ami le ilunga o e matau tia o le a tau sina malolonga la titi lava ia fo i mai loa ia ona tātou se e loa lea i le 15 minute muli o le tātou proklame ngā Gagaifo Faiva o mai i a te oe ma le fifi tele e le company o le mautanga se ngase luon la lai fiti ia o Sydney Masuva o lo o whaatino ai tau tonga whaapitoa lava mo le soifua maloloina o le fatu male kanesa. We'll be back. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. There are loads of things to do in Tamaki Makaurau. From jazz to reggae, pop to opera, you'll find a free concert that hits the right note this summer with music in parks. Simply search our Auckland events to get inspired. Tamaki Turuki. Altogether Auckland. Wa whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaie te alalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi. Whaafafonga lele mai. O lea wau whaantu le whetūta i ala o ngā amata. Le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau. Mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe. Maua fua fo i tau mawha. Walau lo le whetūta i ala o ngā amata. I le olua tasi tolu 5. Fitu valu i wafitu. Olua tasi tolu 5. Fitu valu i wafitu. Mose Avanoa o lo walo. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Na moli atu ai le nganga whaamalo ma le whaafitai i o tō Faiva alo Filipa pei o na nganga e ai le lai le tai au ala usu fo i mala seu Samoa le o tātou o mai i le tau fiafi ia whaafitai i le atua sa mulmulitai i o tō Faiva i nei aso ai ale tapo inga mamalu i nai tamamti nā mātutua o le atunu lātou nofu te talo foi, ia awale tapo ia o tau tiu te mawhaiva alo Filipa. Wapena foi i le saufa inga. Le pai sina o le tala lei, whioi o le langi. Ia whapea foi le ainga sa le vi, ia ma i lātou uma. O tofi o le ngāru wenga pa ia le atua. I whata whaitau langa e fia. Ma lo le talo, a lo foi le tau watai, i outou Faiva mamana ma Faiva pa ia o le ainga sa le vi. Whatalofa vitoa lava i le tamamatua. Hans Webster and his lovely wife and children and family in Perth, Western Australia. I'm yet to get around to you, my dear brother. Ia ai ono sai mai. Whapena foi ona whatalofa i le tamamatua ia William Crichton. Ma ua o loo whaatau to lia fo o no o ngase o le tino, ia, ma le asi mai. O le lātou i le tai, ma le lātou i le ea, le lātou fo i ala, o le whaletua o le li whaipule, Honourable le atinu u whamuina Wayne Fong, ma le whaletua, ia Ramona, ia, whaatalo whaatulu tātou proklame. Whaatalofa fo i lunga o le tātou, ala leo o le whamo, tasi o ono, tesi male tasi. FM 106.1 FM in Samoa. Ia wa so o ato le taulanga. Le motu tele i sa la fai. Whapena fo i tu mua ma le wa o fonti. Ia ma le tātou ainga i ngā tai.
Le ainga i le tai ma le malu le fale manono. Ia, le nā, o le ala leo le nā, o le tau mo whainga, whātau waa le si ufongo Samoa i au kilani New Zealand nei. Ia, ua mawhai ai o na whaasopoloa. Ia, lo tātou atunu pele i Samoa, i ala o whasota inga. Ua tātou whasota i ai, o le teimi ale u tala noa tuai nei. O le teimi fo le nā, o le nai te whaafonga mai whaalongolongo mai ai. I le tautua ale i atou sa vea. Le tau whai a se manu, whonga mua Francis Ioane. Le tau whai a tia whai lautusi tia. Le sunga le li au o ia tawai meni matashe le tai au. Ia whapena fo i maaso umo le vai aso. Se ia o lava fo i le tātou Polokalame au le vau filifili. Ia, Polokalame fangu ai le tūma le anga i whanua le anga nuu o Samoa. Ai maise fo i o Polokalame. Lo momoli ai le savali le atua. E le au whainga luenga tutofi le atua. I le taimi ma le taimi savali wha le nganga. Mai se le toi foi i le ainga ma le toi tepa i le ainga. Ia ale whaletua. Auntie Etty McCarthy ia ma le sunga foi le toi ina. Le sunga le whawhengainga ia Reverend Alessandra McCarthy. Watu le fa malo le ta mamatua ia au mo ave ma le faletua ia au ona ia fa pe fo le no falo ma le ai ngali ia ai mai se fo i o le fa fonga tapo i mai la u fionga i le ngaftasi la u fionga ia po le sunga fo ia tu sa mau fata fi mono salinga ma le faletua ia le au pepe centenary. Ia ma le tātou ai ngā toa. Laso ana nafi, whaftai le tua, a whea fo i whaamrianga, wha o popo mai nisi te ngata, a nganga fau o le ainga, ta wala mai, e le tamaita i loia, ia le telenga ia so alo, Priscilla ngā toloai, la vea ngā toloai, ia ma le pepe fau o le tātou ainga, ia le tamaita i o baby vana Iupeli la vea ngā toloai. O le si foi asa. Se on toi moi foi si pepe fau o le tātou a ingari kwa kele di pisi kele le pepe fai le factory fai pepe la ingari. Ia le fine ya rina ia masi ana tama le tamai tai pepe au le lei e ingo ia fulsia. Ia whaamanuia tuai foi, ia Uncle Savea, ia te ulua ma tamaitau Priscilla, ma nai o ulua whanau. Ia ola, lau usi, ma usi tai, ia ma whapena, ona whaamanuia ia ile tuai, maule tino malosi o tamaiti. Ia ma usi tai pia matua, mawange kausi o kou pia o kou vai. Ia, avea foi le nei a vanoa, whaamanuia tuai. Whafta atu le whailo inga le aso nafi, ia ma le sunga le epikopo, leo a nei ma whautua ma walunga le kalesia Yesu Keriso la upo io a sunga tai malanga mau mai, ia ma tua o le sunga ia Matt mai le loi kalea stete, le ayo Keriso, Bishop Iakopo ma le whaletua, ma le nofaalo, ma le ainga, ia whamri atu le toi tali watu i le ayo Keriso lo outou alala mapapa awai anga leile tuo i lunga o ala tele ia whapena foi ia le tulanga o whemalanga inga i le ea le lato i le ala, le lato i le tai lato foi i le vasa ma le ea ia tau nuu ma le manuia ma le whaamrianga le tua tai a uma ia tātou mata upu. E le teiminei, o loo matau tia lava le tūlanga lo iai ia le talo le tau i Samoa. E le ngata i le tetele o timbunga mata whenga. Ia o lea o te mau atu. Tasi iai stasi o alo te lavau. Ia ai pei ona whaale tonu ai ma fialo na soifua. E pei ona tawhea ai se vaitafe po se tūlanga sai ai.
A wawai tu, o le vai le tupu mai le wharawelawe, o le vai e tawhi mai tonu, o loo nuu ma loo ele I pai lei I so la ua, ma sauni atu. Talo I le tua, whaftai ua, toi maua e uina ua, whale tonu le soifua, o lea fo I tau lea. Ia o mori atu wha maisenga, wha mawhanwhananga fo ia ona o le whaalawe pe ona tūlai mai ai ma whaumti ai le soifua o lea fo ia tali. Whatalo whapitoa, e lau fionga toto o le ava, o toto o le ava Mark Went o le li pule le nā, o le tātou company fau, ia ma le whale tali malo fau, o se aseta ale atunuu le malo tuto tasi o Samoa, I lalo le vainga le nupi wha. Le Samoa Beach Resort I muli whanua. Anga leile tua I lau fionga I le ripule, to o le ava Mark Went, fa perfo I le au whainga alwenga. Ia, talo I le tua. Le iai se teimi tātou whelua I foi. Ia le ngata le nā, a vea le foi a seta ma le foi whanitali malo. Efe so soani lu tātou o tunu u whenga saloa I mwhetalo loa I lea teimi ma lea teimi o le tausanga. Pe a whai e te malanga I Samoa. Ai rei se me ki ngofu ai. Wana au telefoni le nā. O le tātou Hotel Fo Samoa Beach Resort. O le o ono valu lima. Valu fa lima ono tas. Ia le ngata fo le nā. Ai whafunga mai ia. Si vaenga lea. The Delaney rental cars. Hatalo fatu le whaletua ia Ramona, ma le o Rocky, ma le auwhinga luenga, Delaney rental cars I Vaiusu, ia ma Vainganga. Le whale taxi, alo iai kota ma le whale o Mau Hunt ma le vaenga, alo iai I le whale taxi Vaitele, le whale taxi le Bluebird, whapea fo I le laga, I whato ia, ma I lato, o loo whaafonga mai I le whale taxi, le nā taxi stand, I Vaivase. Whaasanga I le leia ma le gate, a le kolisi o le laumua, le kolisi o Samoa le laumua I Vaivase. Ia, ma le isi fo I vaenga. Le taxi stand I Taumesina Island Resort, o loo whaalongolongo mai ai le uso ia mua avasa iopu lolo vai le utele so alo ia ma le tele fo I avata vale o lo whafonga mai ai se mea fo I lautou whaalongolongo ia sui ei le whaalongo mai isi fo ia la leo o lo o iai ina I le tātou o tunu tātou talendo atili I le makua I ula kele o le ko ingo tule epa I le ngango sko ingo lauli le fionga le li parimia toi ula ma fa sa fai fe au uma lava le tunu ona toi ngangu sesi fai fa lei fai tonga tu spa ia ma fa sa moa tele stala ia I le aso taiao ia ai lo fa mai le tua va lo tusa so tatu mnuia fa mangalo fo I se leo le o nei le ia tau se vele nei a lo fa tele ia te oe tatu fe lo ai I le aso taiao ai mo le terminate ia mnuia tele ia le whetalo loa I lungo le ala tele, ma le whale tonu o le tala le tau, ai soifo ia, ma ia manuia. In this update, New Zealand's attending a critical minerals summit in the US this week, amid discussions between the two countries over a potential mineral framework. The summit will be hosted by US Secretary of State Marco Rubio, and one of our top diplomats will attend. Political reporter Troy Matic has more. A list of countries are reportedly planning to attend, including the United Kingdom, Canada and Australia. The Herald understands the New Zealand government's working towards an announcement on critical minerals for the near future. However, the Prime Minister says no decisions have been made by Cabinet. An ousted Te Pāti Māori MP and her former party have spent the day in court.
The High Court's heard from lawyers representing Maria Meno Kapakingi, who alleges the party didn't adhere to its constitution when expelling her. Kapakingi was expelled last year after allegations she overspent her budget. Political reporter Ethan Griffiths says her lawyer today alleged the party's co-leaders were also predicted to go over budget. Kapakingi's lawyer says that's deeply ironic and proves you cannot classify this as misuse. The court's decision has been reserved. Tauranga City councillors have pushed ahead with an external review into the deadly Mount Manganui landslide and want efficiency without the rush. The City Council's opted for an independent external review over a rapid internal one as police wrap up their recovery operation. The bodies of all 6 victims have now been recovered from the site. The Greyhound Racing New Zealand boss is issuing a plea to keep the industry running. Parliament's today heard from animal welfare advocates and industry officials in relation to a bill to close down greyhound racing in August. It comes after concerns around the well-being of racing dogs. Industry CEO Edward Rennell says closure will harm the economy and those who work in racing. Lifetime investments obliterated, generational commitments and passions wiped out. You have to ask why. To win a few more votes? That's news in sport. Please keep some perspective on teenage runner Sam Ruth's career trajectory. That's the plea from New Zealand middle distance great Nick Willis as the 16-year-old makes an exponential leap from talent to target. The Australian Tennis Open could look a lot different in coming years if tournament director Craig Tiley has his way. Record crowds flocked to the year's opening slam, although there were complaints over long lines and hot conditions to see matches. Tiley says he wants to expand the Melbourne Park precinct, potentially using nearby Amy Park, and then put a dome over the precinct similar to the Sphere in Las Vegas. We're also thinking about building an immersive dome over 270-degree screens, 8K quality. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Party rock! Party rock! Party rock! Party rock! Yeah.